umdlali weludvumo itingoma tetenkholo umbishop Vusumuzi Makulube so uphumele ebaleni kokuthi banemkakhe Lindelwa Shongwe lebekadiwa kakhulu njengamake Makulube uLashongwe kokuthi ke babese sebayahlukana uvetile kokuthi uLashongwe ngaphambi kokuba anyamalale wasishiya siceshana sekuvalelisa Kabuza Bishop Kabuza Umbishop Makulube nemkakhe uLashongwe sebehlukene emva kokuthi amteke ngeminyaka wa 2020 embikweni lokhishwe nguBishop Makulube uvetile ukuthi uLashongwe lokungilindelwa nombulelo Shongwe uvele wanyamalala ekhaya washiya zileshana lesibonga kokuphatheka kahle kaMakulube kanti abevele angacali ekunyamalala ekhaya tinyanga ke letisikhombisa lapha kwevakala ukuthi bekasijozi nasempumalanga kulombiko Bishop Makulube uthi lomshado boso uneminyaka lemine lapho khona ke abetisha itonke letihamba ngemasondvo emsebentini bowukashongwe khona ke ilutse uthide basabuka ke tindlela tekuthi lomshado wabo uphethwe enkantolo nekuthi ke tinkhomo takaMakulube tibuyele emuva kude ke noko umntwana lo atalwa lokuhlangana kwalaba lababili uthide ke Makulube emva kwetinkinga labebanato emva kokuhamba kwaLashongwe waseke uyalingeka noma ke wase uyaliyekela ke lisondvo ngenxa yokuthi timali bese kude ticethwa ngulesimo lebese simvuvamile Makulube ubese ke ucela ukuthi sive simyekele abhekane nalesimo kepha ke uma abantu beva ukuthi bafuna kuyikhuluma lendzaba ukhona umfundisi Ezra Mdlamini kalubamba etindzabeni kubika Ncedile Mamba.